Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalinti siya ka election jong ka yingdor bar tawaan ka jela kalanang kawe ha ka bala UI ba kawe hadin kawe pat ka seng san hima kalanang penklan nyala ki jong ki seng jong ki ha ka ba ha ka ni ka sien ka ba mentaru ki samla na mau kan ro constituency ki ba kersha ni ka People's Democratic Front ha ka te ka constituency ha ka artarik unai wing ar hajar ar pho ar ki layami da ki hajar ngot shakhmat ban pen i ya ka bor jong ki da ka ba thaw ya ka kenhun trekam ka bala tep kom ka People's Democratic Youth Front mau kan ro constituency ha ka jingalang ka bala long hathang ha ka tiga sngi ki balawan ban pen scam ye ki nong ket kam ka PDYF mau kan ro constituency kilong do working president ka PDF CEC uba bante dor lingdo ubade MLA ka PDF na ka tiga constituency bat ubadiru menteri bade khmi ka tanat kamrep bat kumjuru ya ka sports hapo ka jilla ha ka jing ya sakhi lang de ki nong ya lam bahakmat ka seng bakuntup yu ba emlang letan uba Eliza Khan uba agent star kurkalang nalor ki weipat ki bakanthop ye ki noket kam ka PDF zonal committee maukan ro constituency haba ajing kran haga te jing yalang nakadyang uba bante dor uloong ba pajukran AA ya ka election namar ki patba hi ki pha EU ban trade ka kam banya ka ba hi tangga ktien uloong bagi khon samla ka than ki kwa banya dan lang daga kun hon tre kam kataling ba ka PDYF hapo ka zonal committee wat kumta lala ban pen scam ya ka te ka jingatli jongki ha ka seng da ka jing te priu te blai ngapen scam ang ne banadu menta gasni malalong dupat kopura jong ka People Democratic Front jong ka People Democratic Youth Front ngapun pau ru bangandon haga jingshanya boskam Kuy kilay mare, kilay room, kilay yak, kilay peta election, andai ngadu mentang apa dong dia. Banang gua banong itu dipilih. Okay. Haba belajar je nga, banong unong dikmat jong piwa mele, sansna. Kadai nga bangan trainer, kadai bangan chong na, kadai bangan lek politics ng topay ba na to opi. Ha? Di ba trainer, di ba chong na, di ba lek politics na? Di ba trainer ng topay ba? Di ba na? Laila niya bangan train na train. Ba kini gi train gi jonga ni tuipi, say kili para mapi. Kini tin disenkin kimadan football manin ngandang player katuka sitting VIP gallery apo jongsha katuka barang kay mundaga aku akro kama I ba emang letan iyo mentang ila dan kami kini youth center katu kadai ka panglatay munta na patagi samla na patagi nongshong snong na patagi nongshong snong jong tahan ini na dai snong itaw na dai ki seng menteri sobha lane deki klub ko pero gila batulun kam ya kadai ka indoor multi complex kabarang tao munta apo jongsha kataga lang dai lupa kay but ay kasi nga yung mo ibat mentan kadai ka bang ikran manakani pengawan siya po Gujarat panuan yung meeting jongka pulong ng ministry jongka sports and youth event hantay nga ladat pan aong ba ngidon kam man tao yung youth center kumaran po silong munday tanga po ki district hadai si block level madadai si block level mutkan lang sini siya po na constituency ko bi jongi handai ako ako nang ipitang gawin bakum kinong ilam kum kinong gersan kapakongsan na ini kadai bangin nga ipajayay tatang ako ako nang ipimo gawin bat gawin dahil kum na kanyang gajonga kum nang likmat ko pilampo nan pendat niya ginigikang paro kami ko gaskim malasam ako siya habisit kami na hunta development pila i baro nang kam ganyan to Henry kayo mga kuha ko sa IP. Atos ni yung no gapuston, yung mga next surok, kapo yung siya ng snip niya, nan pendat no, nan penterino. Kulay siguro gapuston.
Boleh kau boleh cibur kita. Nomor nak kalian juga apa yang ada boleh deh. Tak ada boleh lupa deh. Kumbang ada di jalan mah siwan pak na jom kan. Ketu kadai kebangilan ada propose dengan PMJSY. Dengan PMJSY yang ada ban propose itu. Matasta mengidio. Ia kau approval napo dari. Tapi orang partai dapat nak state hasil menurut partai gitu. Don doktor menurut partai mana? Apa bisa don dulu. Ini pegang. Menurut partai itu saya mentor emang ni. Tambah menurut belum memilih pada makro mata. Mulai upai. Kalau saya upai kalau ada proposal bapak long ini. Kamu terlalu baik dengan masa kamu lah saya. Kamu ni siapa? Jadi aku akan pisang kau. Nah ya gini orang pom. Tambah orang ipipat dari kawan gini. Seng di waktu siapa pengiran pisah. In IP pun tanta. Siapa? Tahu? Yang nong kiu biang dari tanggo ini tupi. Piwan tang si sensan senang mo. Tapi songi sisa yang tak mau konsumsi boleh. Syakri borok san senang pat. Untuk deputy minister. Dari mana? Dari tentang dari collection. Piwan. Bapak itu yang kakak kesan jauh di longsong senang. Utip yang jinjinjar jauh di long sen di betuk di berjenjar. Ui bapang di bersitam. Baik jina bentar di betuk don kami ke cingirap. Andai Piwan penbit dengan susah suah. Bapak itu dah kakak. Kakak. Perlu ada kuat berkentok menong yang nuruk. Dari gejingan dari cuma buat cimen star lu. Coba ka bangunan terus ni bikin peluang meeting lu. Jangan gue program mengisah mau cisamna. Udah ngomong cimen star lu kuno. Uang kat union minister nampak jual. Kakek kakela ke sports dari terus tahun union papan tino. Baik kata kami mau syukur mengadon ke video bakalan hapus state convention center. Uang kakela ke sports. Bawan rakyat ini polisi. Kayak sports polisi dari ini papan tino. Nak tahu? Nak mentaki orang orang ini fokus balik IPG dari ini Pak Haji. Nanti apa lagi kau bikam dipukul mari upay bak beli bukti ya ay itu ka passbook itu ka video jam jarap lang dia ngata mancak selesai wawancara nomor ketua ka PG ngan itu IP ketua ka sana jar datang tu bodanatu PG baban form itu PG yang enggak result group form tu tang tu bila beliau mak beliau keluar sebelum keluar ini bukti upay bak ni bodok berjenjar woi warna sana jar siapa dan yang lainnya, jadi kata mereka itu terima. Waktu tu kan itu bikam tersimpor. Bahkan simpor kuno, kalau simpor nerubunai, nyobunai. Yang orang pada besar ada sekalian berpilih no. Jangan jangan. Ngamkuat syukur anggaran, kinong pek, kinong kmi, volunteer yang fokus ada form, ada tung kalian ngobrol. But pihak pembuat dan niat nanti pihak naik kertek, pihak niat angkat bagi. Jadi kata-kata masih kuat benar lebih buat menyebut menusyak untuk beklan nama apa? Ibun, ibawan dan untuk beklan ini sih. Nampak benar ni gue kandidat lagi jong kekman. Nah abang adon kedua program yang itu ibi ngaburom ya di bawah martel hukum bisa pi. Abang aku mau nongkrong ya ke PXC ban upgrade mesin si jong syar. Aku tengah sobrang kumpulan di sini. Abang apa nak buat terus di libu mau nongkrong ya PXC ngila upgrade masuk sentak. Akad lah ngapura. Tambah meeting party kau ni taman akad lah kan? Tapi kau nona. Party telah kacau. Dari ngaburang nama kumu human, kumu kupat, kumu rambat. Badan yang kami siap macam kerana. Jadi kata-kata orang Iran dia kata kecil orang rambat, ijing-ijingan. Ini elak kena kenung dan siapa kau bertunjuk. Maaf lah. Ngapa dia kesan liman macam syakri. Lalu payah orang ibet, try kenal orang ibet ini ingin syakri. Lalu payah orang ibet, mereka kenal liman cuma tak kenal ini. Nah, ibu pun bawa dia umurnya. Kalau tidak tinggal apa kot dari itu kita bolak tocun. Dalam tocun kerak tu lah macam. Ibu kenal bawa bapak ibu belum. Dah itu dah ini. Begini kalau kita ini mengaku gunung ibi, dari tanggawai. Soal dengan ikut dia fikir. Semua ya dari lenti juga cinta boleh. Konstitusi ke jomli.
kan selong kawin lagi konstitusi kapau nam tap hapo kejelah wi sampai dia kata nama kapau jonga kabison jonga bagi berwarna itu motor yang menang kita sekarang buon ke kabun ke plan nama nanya tu no ulang kita kabun ke plan ladau ada cara pulai dangan pai biang ladawan pai biang dan mau syuki minister kalau lupa mo kalau lupa ya fiomba Lasai ba di partidet mereka. Partidet kilong kiba sak banta. Iba partidet kilong monta sak ba. Dari bentar pitang samud yo menstaran mo. Uban wala yang itu pika sorka kre kaulang nanti lah. Wako penginyo ay pusi. Wako penginyo absensi. Nikong biong lay bulay mata belayar siapa? Kaya pandai politician bila penyo sang pusi. Ada kepidian apa dari itu? Hagan ngi jingan ti mata lingwa ga jimbo to ngi bore bore to dok muso inawra ibi jinga ibi ye ngari bo tay bri PDF kan non tuna ban job nya kan nyosi sampai di ada aporte pidi apa itu chu dosio non dosio sana sampai di dengan dalam tolong ulai sibon ulai sejango ulai non kalang mati por lamian sa leksod panginay kendo yasha up kaplali kajong papan taylor kabalong kasan adu arko wajar bariawan kata pulang kampanye ingat tambah kata kali itu bapak ipan ditang mau kendo sudah ini berwakil beri untuk apa mo berwakil ada beroksa berwakil mau kenang berwakil ngapo nyongkrem Bapak itu tangki buboti, gimana IP kita gimana? Mulai sibon, nesok desain, mulai nolkan ramai, ngenang ikandu, nagawin kepor. Long live, Hamamati, mulai sibon.